Dobar dan. Jedna od najpopularnijih dečijih igara je svakako Brawl Stars. Ajmo da se upoznamo sa njom, da pogledamo kako to izgleda, pa da čujemo nešto oko saveta vezano za igrice kod dece. Dragi roditelji, ako vas muče pitanja tipa kada detetu da kupim mobilni telefon, kada da mu kupim sati smartić, kada smijem da mu dam tablet, koliko dnevno je dobro da ono gleda tablet, koliko je dobro dnevno da koristi telefon, odgovore na sva ta pitanja kao i na mnogo drugih pitanja koje muče današnje roditelje naći ćete u knjizi Bezbednost naše dece na internetu. Ja vam toplo savjetujem da knjigu poručite i pročitate. Tu smo kolega Ivan Toti i ja saželi svo svoje znanje koje imamo iz oblasti IT sektora i potrudili se da damo roditeljima koji nisu iz te oblasti, da damo neko osnovno znanje i da ih uputimo kako bi bili što bolji partner svome detetu i predupredili bilo koju opasnost koja se može javiti. Hvala.